Nggak panak masuk tinggi-tinggi di jurusan Tata Boga masak sing tawang. Oh, wah metik-tikan. Enak turun orang masak nih kalau gue sing pun. Ini Kang Wang lalu pakai aneh sileh dari masakan cook termasak Padang yani pakai aneh dogan sileh nenenan pidan cita-citane bojo magai di kapal kalau dari cook tapi ujung-ujungnya malahan jumah dari tukang angkok menas nasi belacur aja nenek kejang faktor vaksin baca hijau kada nenek istri ya Sri kan barengan masa aji jak metik-tikan kan kada tadi yo seragam dogen yo buen yo menangon masih sing nadi yang seragam saya ini anggon anak aku masuk menapa gunane ngelas seragam apa gunane masuk angon masih sing kain seragam libur corona aji junjile seragamnya angon masak enggak nah barengan masak sing jenaki yang sing pangkerenan mana jangan masak Padang barengan jak aji ini masak masak Padang Sri makan lumur jo agong gini waden ya lumur ini cek-cek mau ngantre roh mau ngantiangan masakan aji nih kalau masakan Padang jadi me bu seduk-seduk aja ke muntong ngantre panak makan lumur jap jangan ya nah ini sing lumur ada ini madan baskom ini madan lumur sesuai yang kayak dini lumur ada nih orang gelas apa bahasa Indonesia iya orang gelas gitu gelas ya air ini lumur ada nih dan ya ini sekelang mah masuk aku yuk pelajain itu masuk matik-tikan lo ganan kayak ganan tiktok Sri goreng nih mau goreng jadi pengengalan nih adi nih pedalam goreng mau dia gua goreng nih bawang goreng si pun mana B2 ke aduh masih buatnya masuk hidup kan jangan biar mati colok mak colok apa ben mak jadi kompor hidup jadi nih sinuknya pas terlalu gede nih cekot makan cekot aku ngadukan cekot kalian nanu yo pun lagi saya cekot kuangan biar aduh betul ini kikian ada nih dan cekot aduh menghijau nih masuk nih lagi paling banyak nih masuk nih saya cekot sing mawang tuh makan cekot tuh muncul ini cekot ini sendok namanya ini spoon sendok ini dini madan cekot ada nih pengtawang hijau tuh nasang nih mulan cekot ada nih mencari gitu apa ada nih sendok bahasa Indonesia bahasa dini cekot ada nih nah ini aduk-adukan pulang pulang gitu tuh pulang mulai adanya aduh pulang apa nih bahasa Indonesia nih pulang ngajak sing ngerti menuk ini bu sing tamatan TK masuk wah pulang tuh lanjut tuh nah pulang mertua kau kan jauh mertua main aja barengan mertua kan gak enak lagi nang lebahan lalu kalau masak jag ijo kita melaju leng tuni masuk ini simpang nih masuk di LPD LPD ijo lemah petang di Wangan lemah petang di Wangan mah tadi IR nenek ninang rurung jag lemah petang di Wangan kita beli nen seduk aja kita mau beli kita mau beli salah ngay cukup tonen mana masakan Padang nen do Padang dia jadi IR lo kan ninang rurung kini pasangan sedok tadi ya rurungnya aja mau makan jalan makan memang jalan tapi tadi jalannya makan kan sek malin apa bahan barangin belinya masak bener saja makanya di perusahaan benang dadi benang kau benang angin benang kajau benang kelot dan yang ada lo bahan aja kan masak Padang nah ada
Mala lo bahan. Cicok. Ayo. Sri, ijo to kalay no, biyen timpale matik-tikan, do gan kaane sa mad-mad. Jak makato-katuan dawen. Nih, coba kan nahal ko do. Beli na nga orang ngale bahan kal masak padang ka kene pasu. Ka kene teko. Kan Aji baru udah seperti orang ngalah Padang. Di Padang kene teko. Sing orang ngale padang, orang ngale bahan kal masak padang, masak ka kene abang. Memangnya dari ajang. Masakan Padang. Masak Padang, masakan Padang. Nya ngajak-ngajakin ngale kene. Nya orang-orang nya ngajak-ngajakin ngale padang. Hah? Ne mga muren, ne bawa muren-muren. Ne muren, gitu ka. Nya ngajak-ngajakin na. Beli. Nih ngajak-ngajakin. Beli muren, beli. Pasti neng orang. Kacang Neng bakar. ngajak-ngajakin. Neng ngajak-ngajakin. Neng ngajak-ngajakin. Ampuro sama ton. Video sane wau, tayangan sane wau wantah menghibur ke mantan. Eling, dukung channel tiang Pican Merto. Like, comment, share, dan subscribe nih. Ampuro yang neng di uang ring videonya wau. Maksud tiangnya ker masak padang, tapi padang gagah haliango. Om sandi om. Oh, kini bola cureng lah nyamul lengoan lah panak lengoan orang nyemak kang lumur cekot colok sing tawang orang ngaliang bahan padang gelagah abang pengken kada nasi benenenan ajan bengelah nyamu teka sing tamat bale banyar dogen tongo sino hewah itu katene aduh yang tadi teh pilihin adan do bonglah nak lengah-lengah ke gitu padang gelaga li aku masak padang aku ragu nih belum ngorain nah aku ragu nih langah nah tanyakan pada rumput yang bergoyang